Idahan beberapa daun dah. Adilanda ngasup dengan jeruk. Nah ini. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Odong Iting. Iya. Ada sekelenda adu berkolong-kolong, kitik sama kitik, kendek sama kendek. Berkolong-kolong, sada meter kotor manca, gedang nah. Bokam siap ting? Luar biasa memang semangat guru ginting. Sekeleda adu me bintang film enda adina deng kueda ia pembarenda penyanyi ya pernah masuk Indonesia Idol tahun 2000 namun sayang hanya sampai gerbang saja lah beresat pangkuas lali tiket nak kepe lah lolos golden tiket seri kami aku di tahun 2023 udah masuk tapi lah beresat pangkubas kita kan gendek sakam kitik sakam dina ya takut tami kam lebeyan ande anggap saja bapak barenda sinami kam takut dendai kam sekali ingat kari masa-masa berpacaran du barenda res bapa kala ulanai kam sakit kami ingat jabe mindon kami krina anak du kempundu baik permendu bere-beredu krina adi sehat kam meriah ukur kami kai peleman ukuran kai peleman tangkelan si penting sehat saja kam gue jadi tamar bos kami di takku mengenang masa lalu lebih seintinya ya kenakal dube nadi ginting si erban janji angkai makanan kena si kari adinali pengadilan ngena ate enggo mikirna berekaro ku aduka nade ginti motor sedanku berekaro talu aku nanti ginti mama nangin engko talu nanti ginti tua-tua ridapku berekaro rah tuana nanti ginti tambah pagi jilena Bapak ini tadi sirangdai dagena kita
mangko merawat olanai dagena pagi mama nangin nyateru menjuang-juang kena dikinting mari si dalani daging dalanta kamku kenjahe berengkaro aku ku kejulu erdebet-debet kelnyemin pusuh nangindu riam panasku lanai kekep kepaku digannya dia minta pernah sedang pusuhku riam panasku lanai kekep kepaku nade ginti kuning langsatku ku kelengi talu aku nandi ginti mama nangin engko talu oh lu namayangku cantik manisku nandi ginti kita sirang perban lali motor pajero uga kapdunan